Sawubona ba. Mfowethu njani? Hayi mina ngiyaphila futhi njani? Hayi ngiyaphila man. Ngiyabona uyasebenza la. Ziyabuya mfowethu lelanga lakhona liyachisa man. Hey. Hey lami khona pha ngizodinga umbhida. Uzofuna umbhida? Ngifuna umbhida. Umbhida mfowethu ukhona. Kodwa awuhluma kahle man. Hayi. Ungadinga la okay. Ufunani ositshebe kumbe okutoka? Bengifuna ukustoka. Hawu ngakha mfowethu kwani imali yakho. Alright. Okwesibuya ke sizobhadala imali yakho. Hayi ithi ngibheka ukuthi ngiphuma naye. Hayi, mfowethu. Engikutholile ikokono. Ngiyabonga ka mfowethu. So, imalini? Kuyaba imalini kona? 50 rand mfowethu. 50 rand. Awusayenzi noma 40. Mfowethu, hey. Olubale la khona liyachisa man. 50. Uyabona unompida wakho munye. Ukuthi awuhluma kahle man. Hayi okunye futhi plus ngani kuyachisa. Hayi akwande lapho ukhiphe khona. Antsho phela. Hayi ithi lami ngiyofukuza khona. Hayi ncenga mfowethu. Hayi inkathezi yabuya madoda. Kodwa sisebenzile. Mfowethu namhlanje sisebenzile ndoda. Senzekile impela kuncengekile hey. Mfowethu ayibamba la. Uyilamlile futhi live. Sokuphelile ni? Hayi safuna ukuqedisa lapha kancane. Awusanamandla. Safuna ukuqedisa kancane mfowethu. Ngizokukhatha kakhulu konapha. Hayi mboye kakhulu baba. Yabibonani. La kusuza mfowethu mawekho busy. Buye manje. Bese singaphusha la kancane. Alright bafai, sokubona kusasa. Kado ngapha. Yebo baba. Ilungile ukuya. Hayi, ngicabanga ukuthi ngiyehamba ngiyeta namhlanje. Oh, okay ba. Ayi akuna ngizohamba. Uvale phela umnyango. Wena kodwa indoda yakhe yagcina sibambile wena. Uzawusitshelile yini wena? Uyafika lo muntu noma yiphi kusiphi isikhathi la endlini. Ngeke vele njengoba ngimthiyelele lo muntu uzofika maybe ngama-9 sesebhethi nje. No namhlanje kumele siyeqetheka phana engadini.
Yemncedisi. Yemncedisi. Into yethu angisayikhoni. Amanye bahle ukuthi hlukene. Baba ngiyachaza. Baba ngiyacela baba ngiyacela baba ngiyakwazi baba ngiyacela ngiyacela hayi kodwa baba ngeke phela wazenza ungcwele engcelanga kangani wena usilungile Uthanga ndikhuluma 10 zakho. hayi baba kanti bengithi ngale ngane wena oyibulalayo uthini ngayo Mozozenza ungcwele manje uyayihleka nje ukungixola into encane nje uthini ngayo yazi uthobulela umuntu wabulala umuntu blackmail lapha angiblackmail nje iqiniso phela ngiyabona ukuthi wena usuzenza ngcwele la kunini ngixolisa ngento encane nje usafuna ukuthi ungixolele ngento encane kangaka yakho umuntu ngithole bone ngalami leli ndoda angithi ngixolisile baba kanti wena so right uxwesa lokho ikuzwenza ukuthi umntwana unevuka hayi baba ngeke angindawo yazi ukuthini baba uyabona uma uyenza kanje Haze ngizophuma baba ngizokubonisa ukuthi umathuma umbani ngizophuma ngiqonde emapholiseni straight ngiyobatshela yonke into ayenzayo angindawo Mongafuna ukuxola nje ngiyahamba emapholiseni namhlanje hayibo kunini ngixolisa Sando wena sekuphelile hayi anebahle ukuthi ngawehlisa imali Anthony ngcwele No angisho ukuthi ngicele kodwa nawe ba kumele uxole akudala ngixolisa ngitshela ukuthi ngiyaxolisa baba kuyiphutha ngeke uphinde kuzokwenzeka hayi Anthony kan be full right kube kuyenza yokuxolela pampa mina hayibo sino samaya usozuxole phela Kuthi uba ngixola nangu phela manje ngiyakubamba ufuna ukubamba vela afuna umbamba ngiyabonga ngokuxolile kube kujola ndi uya blackmail akuni ngabulala ingane mfethu ngizokutshela ukuthi ngiyahamba manje Hawu uhamba usiya kuphi baba angene ngangawutshela ukuthi ngilisotsha so bengilapha ngoba ngikulive Ayikulungile baba kulungile ngiyezwa bafo kodwa bafo uhamba ukhumbula ingane emuva Futhi ngeke hambe chozo ngihamba ngibakhumbule njengomfowethu engimthembayo ngawona ngizochiya kuwe isikhiye somuzi wami Hawu baba ingane izala kuphi ngoba uthi ushiwukhile endlini futhi ngikhuluma ngomuzi wami unkosikazi ngaphe umuthi ngenye indoda lapha ngathi inyanga ukuthi unkosikazi wami ngibiyele engaze yenza izinto eziphuma phandle yabona so laphana isikhiye lesi wathi ngisifake emchameni wakhe then isikhiye nje lengudu then ngilalise phakathi nxa ngifika ke ekuseni uve ngukhiumile Hawu mfowethu wamfaka umfazi ulinyoka hayi mfethu khona kucishe kube njalo ngakwenza konke lokho owayethi ngikwenzele inyanga so engufisayo ukuthi nxa ungabona kuphela 1 year ngingabuyi mntamama kuyabe kutsho kona ukuthi ngifile ngihlulekile empini ngicela ukuthi uthathe le key le uye lapha engafihla khona ingidi uyekhiyunula ekukhiyunuleni kwakho laphana ngicela ukuthi ugcine kahle abantu abami mfethu ngithembe wena mntamama mfowethu hayi bancane abantu abafana nawe mfowethu hayi kuyakhombisa ukuthi hayi umfowethu wena impela umfowethu wegazi angiyakuzwa mfowethu yabona ke mfethu ngicela uzwisise kahle wonke umuntu ozongena laphana ngelasi isikhiye ufike umama ziyophaphaza imsudi
akalayo nje indlela ukuthi engajika ngayiphi uyafa. Hayi mfowethu uyobezenzele akakhalelwa lona. Hayi umyeka afa yebona uyisemkhulu Ya vakashela amadada uyisemkhulu. kunjalo sesingahamba ngiyokubonisa. Ngizokwenza kanjalo mfowethu, nakanjani mfowethu ngizokwenza kanjalo. Khuleka, hayi uyabona uma uphethe mina uyazi uphethe umfowenu wegazi. Koko Mdala. Njani makoti? Hayi siyaphila nathi. Uyawasha makoti? Ngithi ngiwasha impahla zabantwana bese zizilenga kakhulu. Ukuphi uDumazi Machumu? Uhambile ngomsebenzi ubuya after 2 months. Awu, usho kumele ngisale ngithintithe umudlo endlini kabafo. Akekho ubafo. Awu, isikhathi eside kangaka. Hayibo Mdala. Usuphinde. Hawu kahle bo ngihamba manje. Uyofa nini lo muntu loyo? Ziyamgeja inhlamvu lena akafi lo muntu. Awu. Mbulale maye ukuphuzela. Kodwa lento efunayo ekuthola. Yini kanti ngawe? Awu, uyangidakela wena uma usuphapha la. Ukuzokubona maye sesifile baba. Hayi asiphile mfazi womfowethu. Hayi, sobona kuyophetha ngaye. Ukwenza kanjalo mfowethu. Hayi awuthi ngitshintshe iskipa. Sesifikile yilo leli gabha lakhona mfowethu, igabha lengathatha nje ngaphambi kufaka nje but kwamanje ungakakhewunula ngoba ngithi angikasuki yaso sikhewunula kanje sikhe sakhona. Uyazi ke gazi into kumele yenzakale lapha kumeke sure ungalingi udlale ngegeja kuzi isikhe lesi once wasivula ungakwazi ngiyakutshela ngiyaqhumosela so ngihamba. Hayi mfowethu, isikhiye siye ezandleni ezikahle futhi ngiyakuzwa ukuthi uthini. Ngiyabona kakhulu isikhiye siye kahle mfowethu, siye kahle egazini yakho. Ngithe 1 year Unyaka. manje umnyaka thuthi nxa ungakakwani uzosifanele zami igama. Yabafuma, lesikhiye asivuli lesiba. Sengizamile bafazi vuka. Wefethu umnyaka okwanile yini sovula isikhe lesi umnyaka ungakakwani? Hayi bengilinga baba ukwenzela ukuthi nje. Ulinga njani umnyaka ungakakwani? Tshuthi vele kahle umfazi wami umfuni. Hayi lutho baba bengamfuni. Khululeka ke. Kahle ngazile ukuthi abafundi beklasi sometimes ingqondo zabo ngane zigcwele amanzi. Hayi baba Isikhe lesi ngikuphe ngikwazi ukuthi akusihle. Ngibona ingqondo yakho mntaka baba ukuthi umfazi wami uyamfuna ene into ngalebe ngitshela eyizi befuna ukwazi ukuthi umfazi wami into enjini wena ngiqinisele ukuthi wena uyamfuna. Hayi angimfuni baba. Angithi uyafika kimi lapha sithi ufuna umfazi wami ubusumbuza umtshela ukuthi hayi isikhathi sizofika. Ngikubonile ke ngicabanga ukuthi namhlanje ufuna uhambe yakindlela yamanje yamindlela. Hayi akunjalo. Hayi ngicela uhambe. Hayi akunjalo mfowethu. Akunjalo.